Sanibonani, kuphi la kufinyelela khona le video. Ngicela ukuthi bafowethu ni-subscribe, ni-like, ni-share, ni-comment futhi. Please ningakhohlwa ukuthi ni-subscribe njalo uma ngiposta ivideo bafowethu, ngiyacela. So ke namhlanje ke zithi ke uSni uyakhala uthi cha odadewabo ke nabafowabo bayampretenda and lento usehlale nayo isikhathi eside emva kokubona ukuthi abafowabo engazuthi abamthandi. Lokhu ke ukuvezeke kwi-episode yokugcina yangu-Sunday. Lokhu kuveza ke emva kwe-meeting akade benayo bebonke bangabantwana bakaMseleko. Uthi ke yena engazuthi ubona sengazuthi abafowabo abamthandi.